Constituency. Laitumkhrah-Malki Constituency kedai kawai negi Constituency yakaba on sabut dien benia bin pebin haganik election ban Salongshan jong KHASI Hills Autonomous District Council. Sangut ki Kyrtong na kiseng VPP, NPP, BJP, Congress bat knam kinsia aireng na kebentar kene kesyuki. Ka Didi News Meghalaya kalayo alat banyakren kandidat kensoi bat uwei na ki Kyrtong ubadai na kene ke Constituency ubadai UMDC ubamenta bat Kyrtong keseng NPP uba Fantin J Lakadon. Agapo bolo jubab ya ki Jingkren halo ki Jingdawa keseng VPP na kebentar ban pentreikam ya ke artikel laispa nyop huwei uba Lakadon ulakren halo ke Jingdon kam jong kredit ke ban riau banya ke artikel laispa nyop huwei hakaba ula pen inuk saru da kaladak. Ula ong syuk-syuk ba ke jing penkela ya kredit ke ban riau kan penkelan syuk-syuk iki bor tau an ki bor penyak kam bat ya ki bor bishar jong ke district council tunginya sengap ya ni ke kubor. Nama ka ailat ini macam ki ai ya ka kendo siap jungi unta ka cloud kata ya ka social custom ke jungi ya ka tam mentali bangi i balai sia dia manu ka badan tingi dan kam syai ka 60 ya ka 271 ngam padai dan kam pindah ai luksa pe kum kaladak kaladak ka baladon ka article 37 dia minta ka kuat ka 60 kata ni ka example babahatam bobiang tam abai pek ngili ke sahapo ke sexual ngila ngidon hadu suasana ngidon lightly ke legislative ke executive ke judiciary ke degawai ke bentar ba ni ya ki kes ki ba ke tribal ngila had lai take care no hapo district council code indon kam shu ban choi abai di executive power li medawan sakani amendment mentali ada di financial state issues financial sector ngila ban le khamba kan ke direct funding kan peklan chu ikdor bar snong ikdor bar dong teke ipat ngine pa kelas de ki ipat Kum ka